لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor ranguwa jiundao hondani mwe Komor yema katika ondo ni jitamkao yanu wananyasi walio harumwa yema behewa ya prison harumwa yema sao marar winji wa hawe kaura kwa jala wa ho magobani riwaombe yao kheri wala harakaba wa insha Allah. Wananyasi rijiundao harumwa zensi zabonze walo harumwe mabehewa ya mazihiro o harumwensi ya Komor hata honda bonze anu wanazioni wa Komor wa mahale kaundo mjunda o hanyonsi mahususu ntosaza salamu nizibesha wananyasi wanazioni masuja walo harumwensi ya Senegal wa Komori kaundo mnudungawe makatianu ngamu mtosoni hezen tosaza kikawaida nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezinga mjauka le jingi lo hambwani mbari haukarisa rigabi lile kumela mwiso lijoka na kheri libale tofiki na maisha mema harmwensi ya Komor ikenga rifanyao ibada shijo urengwa makbul Mwenyezi Mungu aribasa weze kheri harmwema la hoya hatu nensi ya Komor inshallah. Usiku wa leo inu usiku wa furaha o haruma yenusu ya hatu nusu wabaki harumahamu holi hondo walo magoban Mwenyezi Mungu kana zimshindao hefuru rahimi no mwezi mtukufu unu ngujo wajibu haraka ilirike wa furaha sonti pia insha Allah. Yonde mane kao holiho dezembwana ikao rizende banu sonti pia ngarizendao wananyasi wenji kao wafungwa hanziazi toza haki hata mpakando siku wa leo inu ranguwaze wa hatu wanashwa hatu wazaza hatu na nanyasi minhunde masuja maili mawatwani ya majurnalisti wa hensi ya Komor nade mtukufu Abdallah Abdu Hassan Agwa ne mtukufu Obedillah Mshangama. Yondo mada ya mwando njo uyandi sabanu hauferesheana na woshelana marahaba wahemo la jalla waiza ikao duyari jailia usiku wa leo inu ribaki hate tarehi inu rijaru wanu wananyasi wanu wela waharu mazenzi ya za kufujari kaundo watilozo. Yemada ya bili kwezi watukufu nge jonji ambabi waharuma zila mbwana ikao wenji wa hoa Komor haina nsi kaundo wa jihundahu rangu harumensi ya ula ya inu hato hundali bara Afrika anela Asia anela Marekani wanadamu wa juso hitwa na ujusaji haila namna ikao ndo nsi ya Komori ya lembezi wa imakati ya musuanu. Sidumani yao siku wa leo ndenge mfano ujonji ya harumale bara la Afrika kamil hawone sa ye Afrika wa imrindini yele bara la Afrika linuli kansi je ye Komoriza barindi nirlo harumanchida hamada zinule oyinu hata rahimari wane haujusaleji izonga zijobaki ndo mada mbili mshinzi haukayao bahanu rawasuli banu ikawo zensuza mwiso na mniswami hini bloke jamali parce que nsujwa wa imrendini aboladhima ni bloke parce que sinon ngujo continue adoni para na weka continue ni para ngujo zia video gamsa osama abatika ubloke mdutsola ka ni para mihani mdujo ni para mjo mbloka ukawa mduka ngujo kami en ligne na bongonzo artabish si satsi mbloke wala. Donc kwezi wa Komor watukufu sifanya ili ritsansa wembabi rionese haukayabanu kabla rahane janjar mazemada sijotsa wana maonsi pia kaondori jawaban rido fanye difference ho wana nyaswa lohula warongo wao ya ilmu na idonji ya hakubanu na uonesa mfano haukaezo ndizoranzao vanu yamba na iwana wa ya Komori inu mbabalu kumanine le jamvila aheho jawafanyeza nongozin leo zila katsatsolala botasi azito alilia ya jarirendozin shailanga sina akinukazi lando mtwala ya kanuo harumwe mahakume ya kaulolea yabo surprise jainu mpwala jainu ya remo wa Komor wa Komorika o wadze ya amani haku wa Komorika o kwa jadze ya ndongoza mashindano wa Komorika o kwa japaro fikiruka yanga wajoja manadamu mkomori hamadao ya warende zin
yabongyo sawa na mria ya jilwaho dingoni ya kaurema na haina mria jilwaho dingoni ya remwa ho shinda dibe zoka hauziro haukala dhima ya kauhe ya jwendo be ya ndrema ya jwene position yodiba inunde zari hunda siwa Komor yabengela dhima ritualeze taratibu za udiba haukala dhima ngaridibao nizonga ziwa nao hakanga monao yonde mane kao tijuanzo wanaama badala yonji ya harumaje ya udonji ya haruma na ndongo watiti wa mashindano ka waonda olala wajibi wao rido shindana noza nongoze henda shariba ki haruma uzidu benwa na usomeso wa Komor no wala mwazaidi hatoana da mwanuru wa Parisa ukawa ndaulo na bezwe nao yonde maana mimi na tsawa haruma ze mada zangu za leo nione sembabu kabanum Afrika waye rangobo tasiye nsingo yo isasanyi wa shaha makarjaka ujua aurika ujua shasi karanzari wane rijuseleji kamjoba sawa haruma chida zinjizilo haruma Afrika mone haukayaba niyamba yetare hindo hakimu histoire nous enseigne yabola dhimari renge rango wakati wa Thomas Sankara rango wandu wabira haruma Afrika pia yewa wanawaka yeje ye mana waulwa hindini ye mana rawasili banu hindini haukawanu wajaleo walo mapuchisti wanu wandu warenge tarihi yembi wanu mengon mwandu warejezensi ne ensidingoni ne lebara yonde mane kaongyo wajibu ridowo ne sambabi revenua badale ori jari hundana harumanzia hamadazin za rezo sosio ye Mkomori kemise bakati wa echarme Afrika shangwa uwenja ukanga pa Abdalla Abdu Hassan agwa Komori ngabo di Abubakar Ulaya ngabo Mohamed El Arif Saadi ngabo Natuk Musa ani wanadamu aba hangwa uwenji wakau hangwa jusoleji ebenge ikanga mwanao wandikaongwa mndongo zao shahata zila ndongo ikaondo amambiao ni wizo kazitswenda harumwe sensi ya mendeleo hauya ulezi hauya ankiba ikawa izo ndizo Mkomorilo we yanzo yambi wa haku huu yotsi namna yoka ya mdoji heza usiu na ujibu nono sijotsaha wa Komorikwezi ndongozi ke makini mdone difference yaho wana hanyu no wana nyanyua mdongo zao ni banu harumaze ankli za maendeleo za hezensi za basaua harumwana adamu heli wando soni leo shatsi namna ya udea haukaye ni adea yondongo yuone sawo sinya faiblesse shaharuma hizo la dimarike na masujabao wadori posta ukayabanu kodosibe yode mane kao ngamjo tina ujo handisara hane jaune samando wakati mananyasi benjaya joba na wajibu mbabi na wasaye kao bango wa hali la dimarike na masujai hali yo au kanko dosibe shadingo ni mayabo karnato jojali nye piarke hali yo la dimaba ko waperse yo wabenue wakenoa joko bavuni wa doji boandu wana yode na mnari lobanu na yokar na uzie strategy yo haukayonde strategy kaunge jori reusise harumemba na twin kwezi wa Komoro Tikanzani mwene senuka yanga sina furaha ho winji wa hoa Komoro shakar na ujauda zezavira yonde mane kao ngari shukura Mwenyezi Mungu na mtume wenyi uriumba na mtume kao hanikiwa salawatullahi wasalamu sallallahu alaihi wasallam yani kiwa wa hayaje yareleze yariyokowe rilawe harumaenzi ya yembiri nje harumwenjenu wanadamu wanuwao ochendo andikao mahususu harmensi ya Komori kao si huamini haku ya dini ondo andikao ritso waamini na zinuzajiri jana shaila timirakli ya ukaya hari gabo manadamu ikao haribala hakana haki haka ufungwa wantu yo hato wafungwa waono watsozamba mengoni mweze shukra wakauzitoa kwa jajo juwa wato we shukra wambewa shukra mbabalu kuman haukamdo kado shukra mriarenda mrundi mruja uswami hishamdu kadiwaza na bon swami nukelera yoija yokaridiwaza uriswami ibenge kwezi ngari shukra Mwenyezi Mungu na mtume na ushukrio wako mori wonsi pie kao wakadingoni mwana anyasi wanu wakaharme magoba wenji wa haweka ondo alawa na hoeshele ya wana anyasi kao wakaono wana anyasi wanu rijokari furahile wenge wakabazima yezinu irumilo awandu wajawa wadhulumu emeshahao wala wa duniani karna uparo wadi waza feso wadi na mutuna na seri nwana nyao pia no watsu kaharmale behewa linu wa ulwaya hata mpakale wenu watsu buha ubenu fuwa heza nongoza ajiri zinu rilohule na ukangarjo uzijuu
shangari mshukuri yao habo wabaki washinda waroha na utaha Mwenyezi Mungu aye na mtume Muhammad warisaidie wabaki warohe haraka tena inshallah taala. Haukayawe iwaye chendo munyinida wende upuo mru harende hajibu ngamine furaha holiho ngamjuao kaya mwanama mahsusu Abdalla Abdu Hassan Agwa ikao Abdalla imrikao hantatanya haku hantatanya ho watani ya wahiyo nsi wando watende wando wanisababisha nikao mihumdunga haku haukari zala wenji harmale daho rizala wenji harmo mji no harmo efami no yotito kirukati jojito le hao nsi pia ngabo wenji waheze fami walo yabo wadhulumoye nsi ranguwa baba ranguwa jomba ranguwana no wandu wawonsi ndao na wandu lofa mzima ngabo walona tama na menji ya maisha ya hajura hana Abdalla ya makatikati na jau walo presidency wazunguli yao wapasha wenu siku no wandu wawonsi ndao hizo arendo ensi na Abdalla ye maskina mandami karitine makatikati karitina ze poston kuza serikali shaminga mwanzo Abdalla ho watania hero honku ya hebo ya kubalukaya yo utajiri wa mwanadamu do wenjindo wanadamu ebengenga mine furaha hiyo ya hangu ne mwanama rala wa mbanzima haukawoi timwambiani badala ya heze mbwana zinu shayo wajibu nikozize mwanadamu ikaungu fanyo hazi nkuu nande hazi ya ho wanadamu wa Komor yonde mbwana ya tsongeza na adunga Abdalla shatindo tsokari mimjuhu wa Athmana Saidu baheye mjuhu wa ndoba Saidu tinde hali isho tinde shatsongeza na nza wa Abdalla tindo uwanzani tindo unaanya shatsongeza na nza wa Abdalla dabo Yakuba luka ya nguwa nombana nku hefaida ya ho wenji watabishwa au harmaensi na abonga mjuwao amadeli na mwelezani banu zefamika bana mrubanu tina mruharu mafami ulo harumayezi haulo tajiri haulo na maana na ishosho tito sababisha mria adunga mndu na ribaki no tajiri Mwenyezi Mungu ya januhu duniani na ndo binadamu na ndo ukweli wa manadamu ndo fahari wondo tajiri na jota huwa Komori wonsi pia wakenu simata masikini uharuma zemali waratuzala na malujanizo duniani waratumbi warike harumo wana wahe wandu wa dhulumoye nsi na singaru jibiwao ngari shukurao Mwenyezi Mungu shanga mkubaluko wenji waho wa Komori sima tajiri haukasi na urahia wa uhuri ya wa binadamu sina ufahari wa ukaya rijohanza wa Komori ikaye hamade zensi nkuu za he dunia uoka batu tajiri watenda wa Komori yabosi kwa jana wananyasi wanu watolwa harumaye mabehewa ikaundu wakawarengwa otaji nusu ya hao wabakia watampaka ndabaha karitu juwa wakati kao wandu warengensi hatu otaji ndo wajo watowa shangar kubaliyo kainuni da Mwenyezi Mungu jo watowa haraka insha Allah taala babu riwana neze habari ziremawe yensi hata Mwenyezi Mungu harijailia kheri yaribulie na uone sawa Komori kaya haina mwanadamu ikao hakautabi habo wanadamu wanu wakawafungwa jana ngarimo nao leo haina mwanadamu ikao hakaujibi wa wanadamu wanu wakawafungwa jana ngarimo nao leo na uongo jibi wano wabaki hortsambandabu ritikubaliane wa jamana damu wanu leo hambangure Abdalla Abdu Hassan na baruani shangwa nzo wafungwa hula haungure ngwanzo Abdalla Abdu Hassan na baruani shangwe ngo wafungwa hula haukaso nsi pia ngarjoke zitenda za fungwa wanadamu wanu tizitenda zinji itsoti zitenda za siasa rango wanzo wani wafungwa rango wa mali wafungwa rango wangazija illa bado wandu waloi ho hale wamba webize mbene zembuzi no wauo wandu no waviole waongari jauze mahakama za hao zibiri kabli ya mem azaliweye janjia na wahaja baada yeye shari jawezi tendwa shawa na adamu ikao ngamjowo na amana nsorengea hema journalisti wa iliwanu wamba watu ofungulwa jau watinoka yata mahakama afanyiwa halafu wafanyilwa ukayanga bo terrori dingoni okayari ngo wafungulwao harumandongoza zilo provisoire ukayabo wafungulwa hamuda ila utsaha wawambio ke kamro habo nzemrudi mrongo wanga mjordi mreje baba ndraka mja hukumno
ya hazine toka ndio shao wazamba hakwao masuja wao wana wapu hamijini wao wana walona damu ya usuja ibenge bala umroho Abdala na Ubaidillah mshangama rishukuria ngasi haruma furaha shangar joka bala benga atakwa jandria wamba ye liberation provisoire ya hoila liberté provisoire samahani owato jordiwa warenge embabi yonga sina toma na atsinda oba hate jomkin hana wanrajina wato na owa jo warenga maudu ebenge wanu wanadamu ikao jana rikasi na obana wakahamba ukaya ngwa wanilawa Abdala woya afungwa yafungulwa ngwa jitowa ufidia no Abdala afungulwa ngwa oprewa regise watsanganyihene yezi no Abdala afungulwa wanadamu ao leo wakausama kalima yokaya Abdala roha shaka iruti kubaluma ni pielwa hudorongo weheli wanzao no dera isi yayo ndala masuala atingodo jiramanyabo ayo wala Abdala hafungwa na abo nusu ya hanyuma bokaya baba hanyu azali mwananyanyi kiki mzaza hanyu ambari na tafadhali bangojo amgamjo wasutene shana wafungwa Abdala kairiri zamba uko wanadamu wa wardi wakausha Abdala leo na bala Abdala toko ambazila wizo na abo mjiporte ukaya Abdala na fungulwa nganyi premta nganyi henyina mbabalu kumani shana tofungwa Abdala na Ubaidillah haukaya abo mkubalu ukaya wafungwa hanzia zito za haki. Mimi binafsi sifanya video haukesho nde shaka utsongeza wanadamu wandisora mbuokanga wandu wabadili hao fikra sione saukaya banumdu jojito wafidia noya sovendongo na riswambabwe mwananyasi huo hao wananyasi wao ngwanzo wa sove Abdala na Ubeidi no wajitoe fidia shabala rikari trompeha na banuma nadamu kajala parola o trompeha wala rikari trompeha haukeza la wanale wa Abdala aroha walo haruma mswiba na walo haruma menasi wambao kaurohasha utirongo heli la tena utijorejeziwa yebala jana mkwamba mjire liyo hula na Abdala fungula za habari no makaulunda alawayo izo uzonga zitatanyao na banuka batsimdu suja hamande ya kubali se fikira zahe no bano aliyo inumbwana na nsokubaluka mimi ngame harumwe opposition tikubali njaro hayabo ngami kinyume nele jamvila mbabalu kumani walati na uparole jedi ngoni mi boltule mzee yabo haina mwanadamu baye ujo badiliha ikahenda hata yankli badiliha mduna tohamba ukabati roho nunga mihula kabati mdu jolwa inumbana ibenge kwezi Abdala roha uwajibi wao ngarjo ujibiwa uwatambi hao boya kangu joja deranje wala wajomba hao no baba hao no wazaza hao na wazidu tambiha shabdala roha neke pasare jengu jorejei shaka na uziyembwana na Abdala kabati mdu ya joparota Abdala shonga banema kalma ayo kwezi horilo harum Abdala na Ubeidi na ndo wafungulwa na mkera vinywa mwakomori mkubali uke daraja rahundra yo daraja fikira ntinti zonda zinuramba ukama Afrika rahaka tujesho yanzao haukaya daraja ya urengabani haho haumri kao ngokubaluke ankli yahe hende hata daraja ya ubabu se raisi wa daula ya babu sema waziri ya daula ya babu sema directeur general wa daula uwesi manadamu ikao ankli ya hahe ijojo utila shonga hauka borono au walona mali walona namna yo mhifadhi nomrenda hindu jumwe hela liyo yato ukubalia njia ko jimrubana boltu no wananya walo haruma zerezo sosio hao halo haruma mji hoshinda wa turne mrujuo wengwe wajom ni kembendu indi wako wandu adingo turna wengo wangu ani kwa umba hindu wandu wa turna wengo wangu anzo wabahiziwa wandu wa turna wengo wangu nandongo binafsi wazitahao amjo Abdala zanongo izoka na parozi kubali haukaminde mwana Abdala rahu wabahanu wazima rala zembe wazima ralema fenesi wazima rala wadaho zima ngamjwe mwanadamu ikao ndo ni mvumba wao bana shamdu ja utrompe habati kamina naama nozonongo izorika hababala ngasi indini rijarundu zilanongo zindwa jina shawoyi wabudo Hasano Mohoro nswami zanongo hizo ukanywa komoringa nyima zahidi hazamba jana ukaya ngetayari benge maudu uyo arejeho magobani ane mwananya Ubaidillah mshangama shekande hakia komori ngwajo uzamba jaboko minga mitayari benge njohamba hata njosa hayanga mjozingarwa shae kande haki mimi tina hile jezo kwezi wa komor umbushiriano Abdala na Ubaidi no ananya suwafungwa pia woko tsubidurenga wakati mwinji haukayanga mjoa kaya ya maferesho yatu sonti pia Abdala wo wahema siwa
Abdala wa heze fami za Komori pia Abdala hato wa mwani yao wenji waondo andu watu wanduza he ebenge inobe ushral khairi ya hatu sonsi pia na hueshelea o abaki haukaba ne bwana ibaki inji na uheshelea o arkaona o wabadingo haukao ndo wasikitesho haku haukeni wakati wandu wakabazima aona ndongo jazinu lazima lebeshelea la hoa kaona o wandu walifikiri haku ritiparo wadi waza rangu mutu rangu naser rangu feswali rangu ananyasuo lwa pia bahato lwa bonzele be ala gazo ngebidio atila omoro ni hatu haukesho ndo shijori ni kamvuri zidu wanyai hakika o dora dunga henda yin kwezi wa Komori obahamia nsi ya Komori ya hundra kaiti ya bombeo sha gari mambiaunu kabanu hari enda ikao mamundu yotsoko nguoni nguna hifadhi mbabalu kumanine le jamvila heno bahanu wakazaona wandu wahezente de wano heli wa wasihando ndondo shamnyezi mguna rija ile nsi hatuke haruma khairi na bahati njema kwezi wa Komori nsi ya Komori remanga sina wakati banu risarte mizima hamiraru harumatara hikao rikaha ritungwa walezi ritungwa wandrika ongwa joja wazingarensi ya Komori wa ibasa uwe jezansi zenda usona be Afrika kweli pia ngyo harumatabo winji shaka memunga bonsika ole ozi basa uha nezensi zo rikaru dungano beani jana hatarika udo wasaidia wakati wa aliswali himsashiwa muna mrehemu ibenge kwezi ya tarehe Komori ya janye shole o inuti tarehe rapale ona bahanu inti tarehe balo mana mkomori bahibo harmakarne hamande ya leo ya parwe fikir risana riremezi twari fikiri riwone namna hetaratibu ya hezonongo zinuhumla yo hao baada tabuhithizi njinu suyaha tusiwanaha mikao si hanzari itaheri tafiti haku ili utahema shawiri riwonokabanu ya Afrika uyongi ombade yonde mane kawe manadamu ya jauleo harumensi ya Komori badala maha kumeyokaya to alienamna yoto waeshi da ilo harumenti ya Komori shahaji plonge haruma ula wadeka ondolo harumale bara haurenga mfano ya jarumi ya harumenti ya hahe ilu kadamiza nsi inu rejaidingoni hanki baha maendeleo haze janibuzo ntipia za nsi ya bidi ende uson yaboyo hambo akafa boliwad ledalo ilo kalitina andro adzime totindo andru wa he Komori walobo nzema hususua nurambao diaspora yonga mjoisisi ndaha kuosi kwa leo yino hauonesa haunika nchida zaidi wa Komori walobo nze watichililie mbana yino hauka wayoche yonde longo Joseph Emas wa Komori yala ngani mwambioni bwa Komori shanga manzoni monese nukaya oharuma zetabu hithi zafanyishi hapia oharuma le bara la Afrika ikawa bondo bahanu mbabalu kumani yarenga le picha bilinu yalirumile oharuma nsi ya hatu lione siokaya le bara la Afrika wilo lo tajiri shawa nadamu wa Afrika woma maskini yondongwe kao manadamu yondo anzake nsi ya fikiri ladhima huu yaskiti homo wahe gamdongozo mashababi hamadami wamba wasomo ilmu ya kistaarabu waelewokaya yonziro haukaya yo hamandu wala hitima harmada wekawe zungangizo emaranda zingwao kapatisha wapuziza nongo atingo ujundo kao bahanuda balababo hatoa wakadingoni waja wabiri yabo yoladhima mdo ajuse shetu ajuzi seze sababu zazi nuhindi yerire mazindu yebanu rifane marandazi yebanu ezarundendi natara wasulila jamadain yonde darajelo harme Afrika kamil ngari jujwa ukasinga fezo partine Afrika yabo wade unu badala yokaja na ukaurisha mbabi ntinti shale usaurisi hapia karitina bopulia si wa Komori haukayanga bombili gabonsika o harme Afrika zo site wa ukazo nziro hanki baha maendeleo si hamande Niger si hamande Mali ikawo zensi zo zombili zonsi kaonga zone hao kaya ngizo harma tabu ndondo bahato wanadamu watu so mahindrungwa o harma mafumvu mengo shendana mafumvu mengo minane haruma jana yabo izonga ngruenda wa uzisa ezinu zija handongo hindi haukaba nunga bonsinku haruma e Afrika banunga bwe golf yonge fezo parti
zensizo mkauzio na hamali bi wandu wakana mali wakaandro benge wamba wakana diktatori na indini zensizo zande zire jaidingoni handongo indi heza nongo zinu wizo de zenkodo ne mabaya njao haruma zensi na banuze krizi politiki zinu zo ujue role majori haruma zenongo za destabilization economique et sociale harumansi haukayaro walo harume sirikali wokwa jupuangayo wala bao watio wanzo waje wokwa juona uso yabole bailolo tsenda libaki mshinzi lizie ankiba ya hiyonsi kaka yende hatoana damu wa hiyonsi heni mru harende hendu shitso hindu yonde maneka ula dhimama da jazinu ziloka hakuze lezo wa komori ze wabasa wankli waile ukabane komoroba haniwa silovanu dabalabahe mwana mama mechami inutsindo ngontinti zenongozire mokomori banu na banunga bwandu waonao kambeseza nongozi nuzinu ntinti haukayanga bwarungu wao harumazerezo ambasiri loko moringa si tranquili yemnansi watu kabati tabu shaire yalitehe ni mrulo na ankli yaso mambabi welewa ufuye ujuo yaona nsizi njobanu za kaza waswili na ikomoro banu liona boyanzo yaswili ngebido ya shemeze haukayanga rujwao ka komori ngabwanada mwenji kao owarongwao haso haruma zerezo wautsuandu kao wendela usoni haku haruma maendeleo ya msomo wa juu wa ushinda wa basawe wafikiri shao wenji ngarijuao kawa wandu kao wabaki haruma nusu ya maarife kao ngwendao hazila nivozahawe heli zilio na ilana mnarabali wa janata leo watingono kaze nongo kazi subuje shako hatu jokabala ngasidingoni zaidi haukai joka uremaye gwa karna ushinda rijusensi na yabo yondongo nzirondondo harumale bara la Afrika gasi plus ya 1 milliard ya wanadamu vanu na 2050 ngamfikuru kayange jo explose parce que ngamjuao ukaya karna ujo ujifanisa ne azi harmo binadamu shao Mwenyezi Mungu tena dawa basawa paskar dawa ni kana neema ya maarifa na banuka bati utajiruhu wa mwanadamu hama maarifa yonde mane kaunga mtsaho wanama wajodo birambabi banu wasane wado partage mbabi ze connaissances za hao harumaze fani pia haulamo wa komori waelewe haukabanu hamande elie mwananyasi benjaya hamba na Abdallah Abdou Hassan agwa wozamba makati menji vanungabo école de la rue ngabo école de la vie halafuze l'école izo zombili izo makati ya mwiso yangizo compatible au kazo mbili ngazisomesao vanuze rezo sociaux zinu zirende ha école de la rue yabo haina mrujoko jabanulo na mbabi rewadini rewadunia rawafani fulani kairia oneso wa komori vila mhedi ngohi banga sidingoni haku nuoneso kaya haina manadamu ikawa undubaki hendo shioni resha kisilamu resha kizungu hasomo benge ya ilmu ya ahe kajahunda ula msomo ya usome ya afanyo hazi shia ilmu ibakwetswani na kubaluka yo naima Mwenyezi Mungu yamba haukaya gamjo mwambianu kema na lebara la Afrika leo rilo haruma uziro na boli wonesi woka harumwe mabara pia ilonde lebara tajiri o haruma haina neema itsoka yonsi pia Mwenyezi Mungu sisa harumwe arudi lebara la Afrika ilonde lebara tajiri shari rende hama maskini yema narilo mamaskini ndi za ilmu za hatu panumru jawsoma mweshele shaila hikma na ilana mna ya ubasauha ho ustarabehe lulio ulala nai harumwensi ya Afrika yonde manema alinia hatu ya joye rengwa yebali waende exploite wa mala hunraji yetrete wa mala hunraji reni kwale kundi o haruma wakati kawe bidike sinderi nao yenjizi wanru walo harume Afrika leo warumawe Afrika leo pia woti Thomas Sankara no wananya wanru wanyumeni generation kawe kansi haladara harume rushamba o corruption ngwarumiliwao sistemu nezensi zabonze hamande Europa ekamfano mwendo anza mrenge nsi hama Ulaya ikawo haruma 80% he electricity hao ngebe hao nikwao ne Afrika ngono waoan rikao yawe Afrika leo komori na tsorenga mfano hainusi kungabo mwenjore ngwao uharume Afrika pia yabo 80% wa 90% hezensi za Afrika pia henu siku kabatsi mwenje na bonga mwishao ka 90% ya he electricité inuriseo Faransa banu areva
ngushindo ha finance 80%. Yonde Ulaya ba. Yesi wandu rambilo kaya bushini ngyo 3 fois la France. Njohenda bushini munde mahalaka batsi mwenje. Nabo mishoke Afrika. Yonsi nzima yo Niger. Ngwashinda wa finance ko Faransa yinu. 80% yahe mwenje warumya wenu siku. Yeka mtono kabonga si harma situation zero. Nabo hizo pia yekakari jashinda radore jei. Rato alilie namne kontina ya hatuilio. Rajo shinda rajo kabano wade unuso nuku Komori. Yabo Komori maudungu joko kaja Mali. Yake ja Niger, yake ja Libi. Yabo kakari jashinda rahona izo aba haraha bilira shemelezize mabani hatu. No wana nyasi. No anrupie kaungwa waniyawe Komori. Waonase nongo izo kabori starire mengarendo wale. Yabo nsujo Mkomori ngu joko la mhandini. Zindeze nongo zanzosi duambo harumaze rezo sosio. Do shemelezi za rejue. Yeza barindi ni bwabira sambibanu, bwabira ikililu, bwabira azali leo bato jabanje system yin. Yaza lingo mihono nando mbabalu kumanile wenurongo wao. Go mihano na Arabia Saudite. Ya Arabia Saudite onge na strategy ndini politiki, geopolitiki harme dunia ngungende na ndoleo. Yabo yekamshindi mjwaze nongo hizo, yabonga mjojo kabwe Komori sangari sao jao. Gari mlabu yao ni ne linukaya dizomgwanzao shari sarinja harmae hanywa ya voy Komori. Na abo sito joli wate mafu. Haukaya banu lewo yinu harumazen sipi ya zensiku inordingo ambale set grand. Wao kwa jabaku kawa hana manzani. Wao hana entere. Shabana abahe dunia heni mdungu tsoji hubia. Bahata hotso huza armu. Wewe ngo fanyo muhimu armu zile abo za timizi mahakume. Ukreye nkodo. No utsozi huza uhundemna reali zilazi tijojo fabale mapesa wa ya depanse bala ende buri. Halafensi ya Komori wananyasi wajoba nenu sikuweri rongoza wehambana mna ya hao na wadosa na webasa waoneswa Komorukaya vanunga si harma situation lonziro haukaya rango nsule kundi la gashi la vumbula linu yensi ya Komori biro abera mwikao kwa tu joba nura nzori behwa halafuri jari kwendara tulo harma shida haukamba balu kumani de ya henda wae ya subuti ya fanyeka zirendwa ya renge Komori yanzo ye inale ya iteba hanika oba hani jorende handa balabwago arehemu taki nge jorende hahamamna antuda singo haruma shingo. Yo problemu yenda mnu. Yabona msane relewani. Kwezi wa Komori. Banu mikala wazamba banu kaimbana yini numba nande. Haukari la bale ngarendo bale. Banu nge jomkini hamba balu kumani woi. Hoshindari muhunu ebanu. Renge mba wakati shangar jomu muhunu. Yonde fikira hatu tuti fason. Shanga nzwe patience. Ganzo wanadamu wajoko lorongozo abantu heni mrati tobezaha heya hamba ibandra mbari jau. Na mstahamili bakabati lonziro amadele bara. Vorarengwa otaji. Zemali zatu pia. Ne madini atu pia. Tingoja irengwa. Ni wandu azima. Ze antroprizi za hatu pia. Zene antroprizi ya Afrika. Nge tingoru mani mrum Europa. Kama nila mangalie azine Europa waudu andrikao. Wanji ya harumale bara la Afrika. Yemendovro ya mrahazim Afrika. Ngiyo hama mruti hindu ban duniani na abonga monao kaya Ulaya banu yemendovro ya hayo ngeshindo yihulu daho Komori. Yabo yebilire leo kaya strategy inu mbabalu kumani ebalia inu strategy kao hanjia harumaenje na banuko lihale Komori sitima tajiri shatu tomerto kanana mna ya hatuendelea hailamba maisha ntintirakanio shoba hanura wasuliman mwishao ka bankinga zihuzi wao. Mwishao ka ya projets njinga zifuareyo. Mwishao ka tangabo wanru mainvestisori wajirejezo dingoni. Mwishao ke PIB ya hiyonsi ye namna ya ka estime okange joka 3,1 ngendo ale sheki. Hasibabu ke diaspora ngo arefuseyo ho investise harma ensi ho fanyaze transfer nezonongo zadunga pia. Na minga msolicite rimentene harma kote hiyo parce que kakarjamente na harma kote hiyo manada muoi karna ujwa humpinise. Yabenge yabo kwezi na msane mwelewo kaya vanu Komori jokaru bahati haukati mvumbulani nsimbili vanikao zensizo a 80% wanadamu walo yabo wautsanadamu waoma analfabet wautsanadamu ikao wahundu bahati wende likoli. Komori wakati wa mongo zaliswalihi hajahate alfube
ilo wazaza hatu washinde wanzihe washinde wasome afikiri kwandu aremozelele mama homijina baha wondo wazaza hatu no anashwa hatu watu shinda wabira likoli shatu tomwe wakati yali swalihi mguna mrehemu hatoka udo warenga ende wasomesai alfube harmaze mudiria itsongeza leo mrumzaza mrungu shindo anzi habaru washi alfube ngushindo hasomo message wa mwereashi alfube yone manku ikaongejo kama skitifu yekaharuma generation na generation leo baja mrama babalu kumani katu onazila wa mtende ya wafanya shangwa nzo arengezilo wa mtende ya wafanya ya zantere yarite haruma situation kaongejo ko kapir rahane helira ka wespere nando kale wa mwana mkomoro ya umbiwo kayanga nzoba na wakati fulani ya homo izini joa yao rini kwa termu za emergence haruma katikao zila za hoa watendea haruma maha na mweshelera ngwa swali yafata na leo mwone namna umsomo wa komoruli yo mmono wazaze wa komori wasomao shi alfube leo waodwa ndo wakabu wakati wali swali okwaja kabu wakati wazali hausambi yabolo karjanindo kambabalu kumaningu jobanu ya jarengensi yatu yerene ndushitso hindu wana hatu wake harma menasi si wananya urlobo nzero ne hokakarno paroreje ikomori karna ujawanshe halini kwezi wa komori yembana yaho wa komori ngiono wa komori wa lobonze ngamdunga oze media zabonze ngamdunga oze nongo piheli zibirao zembana zaho wa komori ejeto ndo wa komori wa lobonze habahati mbo wa komori wa londani wazingamanyiwa habahati mbi mkomori rahaka jashinda ya basawa yankli ya leo kaba nunge bido ya juhe ya uloho ndani sema na rahunde bahatin dabo ya karro harjabonze ngarono hakie kautsahwa ngarona umrie kahenda mbio ngarona umrie kotsahamba hindu kamdu hunda hatabu lazima mrie bame yonde mane kao mimi ngamhabili hajiku zemandamano zinu ngizo na pression kao ngamumnadirioni ya serikali ya mbabalu kumani wasangwa uharma problem ntito mambane za unreo wananyasi mawaona juzi wajabanu wa porto plainte maweshi ya wamba wakawa kondane wa wakautsawa ne komisario de polisi hunu Faransa shambudi mwisho kale obenjai mana nyasi tena zenongo izo tena warudi wazifanya zimatenye habo ya waderanjeyo na boti benjai pia nda sison si pia ngarjo karmo worobo haukason si pia si benjai yode mane kao handane mandamano yanu kana uzia ngebidu ya multiplier le ketu muisa yonga ni mambioni waziri wa habari za mbaba lukumani wa hele jamvi waikiki hapara stafu ya hehunu ulaya ngamino shahidi hawambi ya ukayansumwe lewani mdaza nabo oandu waloi hopia wa he opposition sikungwa juhewo sonziani yabanunga mjokoro ngwandi bahijusi sono ananyasi na waze watu wa hunulio haribala wajuhangwa arongwa wambeze mandamano kwezi watukufu waze watu wananyasi embana inekanda bonsi jubanuka mna ushinda nsuto ra mwanadamu islamu amanda kanda banunsi juu nono walamba balu kumaninge hula shekanda hunula ya inuya hatu sirlola Mwenyezi Mungu ajaili hamba ukaya nguri ni kwensi inu sikarna uharaya ngari jobrenga ukensi inu si uswali eshajori tambishande ngari ni kansi ya kina swara kartujo ufanya zanongo za kidini alhamdulillah ngar swaliyo refi wasujo ufanye kihatu Lwenge ya sisi kariti na namna indwa jina ngarundombe nduli ngarangali wao ngari sedi wao kabasi tabu shekande nsin haramu mbabalu kumanikano paro shindo hundandu mengo miraruwa mwimilebani izondrabu yabona mkeravu ni wananyasi mparwao henu siku mwabilokana mfanye jao na ujenfiltrar mwemandamano omusomje mundenruwa muweni paskenga mjoka banu just by nyoke na wakati mraji singa sina usiu hakuwa na nyasi wolayo wenji nusuala wa duniani izo tinongo zoto kansi jawandu adofanya maunu mzaha ibengara nzoro mabenu kaya ye mandamano nga msahoni bwa komori wallahi alazim izindeza nongo kao mbabalu kumaningu sufre hizo na sisi karja kansi mandamano anu bahi yenchea ya herimwe hansize nusikwa jonja banu yenale jamvila hahi yembabi yongari mwambi yao senangari mlansi yao banu kaya haina usikwa jonja banu ye mwenyensi nuwa yeto remelwa mandamano ko jibo mruwa nsindwa jina ngar jomre mela mandamano ekao kaja paro remelwa manadamu harumensi inu wa komori ya jabanu raisi mkomori ngari jofa hambo nzimbili namna ya puwa wanrahi haukanga ni mambioni banema nambari tudo jibu wanu ani wanu watoto wa jobanu wakawa watoto wa joharu mazerezo sosio
wejawe amba abantu wandu alolaja unonyisa no fanyani ndongotso kazonti mimi njajo hanza ndo jitar ma problema amadizo na mtafadhali ridepase wana ndongo wao na wasurpasse mimi personnellement miko atuna bata manongo anmaboneze kweli na pwegozi na mbejau zenongozi jo ninja nzima de kamran drem yo mimi haina namna yodiba pia mjodiba sheka mru hambana be yo rambazinji mtume uondo mfano wa haturudunga wenu siku ye hamba zinga ye harendo azinga ye hadungwa maka hata hende Madina tolo hao na mtsorengo mfano woba komori lobonze ritishie ritione ngasi na objectif nzima ensi atu liberewa na rikontinue harmwe bana yinu ngamu mtsahoni rufu wana kwezi wa komori na minimize wana makalma ngamtsingo wana deja zenyiso zaho wana adamu wamboze nongo hizo ze suraya ukao tsana adamu rarangu wakati warongo wakao wao mrensi riwane bana yinu bane kaon jamabianu kange tsingo josaleo hauma ulubotasi haukai numbane kao harmwa komori inumba na ya nyumen zinsino ngora paro zifikiri wala mkomori kaja parozea ndongo hamada zinu za ujuha wane haki shamkomori de naturi yefenya yabona mkubali ukaya ngari jowrenga wakati shange joka mfano kabanoja wabilia ritezetse na harmensi ya komori sisi wanahanyikao ngari kubalio kaya rimdunguni harmazemba na zinu ranguni wazaza hatu ni wanashwa hatu ni wananyasi ni wazewa hatu na muaminu kaya wanadamu walobanu warongo wao mabani hatu hemaha shaze fikra ngasina tama ko winji wa hatu wote mabani hatu haukaya hizo ambao kazi na ukanizo jo hababa ngabo wanadamu ikao woma suja wao tofauti na manadamu rongo heheli yanzao haukaya banu mathalani mruhamade mananyasi Abdul Hassan na Ubedillah Mshangama na Mruhama Benjaye vanu wa wanadamu ikao quelque part harma societe il faut revolte namne nraji ne karendo anza sonsi pia ritsobala inu taratibu ya boltu na Mohamed Shami na tikmuza na mathalani mwana Mohamed Delarifsa hadina di Abubakar no asaya hizo karna uparo paske ngabo wanadamu ikao bangwa jao namne nraji ifo bake wanadamu ba kaongwa jo riposte zenongo hizo shawo winji ne taratibu ya hatu sisi ngasina namna ya wana bwana watino kayari jimeprize zila namna za hatu za ankli za hatu no banda nzorende rinjia harumana ajeri baki banu haruma mashindano no doju sano ehansi haukezo ndo zijo ujiba vanu wala nduwaze otama bine kaltexi mro wala nduwaze ya ufanya corruption wala nduwaze ya wana strategy janu kaya haya na mwedema one fulani mrekio mimi ngamino andu njora kio minao ngamino andu msojora kio minao ngamtsungue manadamu ikao ngamjomjibu banu ne manadamu ikao nsina humjibu na bora hanja waonao njoka wajibu ebenge kwezi wa Komori sikahanzani mwambia ni banu kaya ngasina furaha hoa na nyasi ikao ndo ala wamo prison sikahanzani mweleze ni banu kaya c'est normal ize strategies inu pia zijiri yeshida nde maisha hoa Komori haukemesha hoa Komori ngao maziro na yo banu yamba ukaya harimuza malalao mnuka mrini mlalaye na muza malalao tsonuke malalao c'est normali ngasi haruma baraziro banu mtsido shangaya Afrika ilo bararili juwao wandu warumawe Afrika leo pia o mapuchisti wa wandu madiktateur presque haruma zensi pia za Afrika ngamjuwao winji wa hao ya Afrika yonsi maskini ho anadamu shayo tajiri he madini yabona mono kaya ngasi haruma uziro si wanurani kwe madini pia atazensi nku zabasauha zijirejiso kangizo nsinku na wema na walo nsinku ndabo yakanga bo Afrika yabo zenongozi unro Komori leo zindongwe kawo mwana mkomori nganzo ya juseshe hitwa yambe ukaya banubo joka exception shakarna ujua ribaki banu ritsodo dema na bomba balu kumani mfano arenga ngutso urenga haruma wanondo ikao leo wakoloniza zensi za Afrika wazirende ndushitso hindu na bondo walo naye gashi wondo walo naye dhahabu wondo walo naye fedha wondo walo na hena mbendu pia basa wansi ngio haruma Afrika hii ya Afrika manarende ndushitso hindu ndi dokao wanadamu waitendea wotsi wanadamu igataruma hena ndongo nsi pia ralikole kefundinge mui abana zono tsojoka wai Roma laho neko ndesema laho ngo wai awe malaho kaka na maana izungazo tsorengwa zuziwa wala msaja jaunjia wana wajundu matsaifonzi yani
yonde hele komorika ole wonga ni mlavioni sangendo yanji vanu sisi kartuwana na mbabalu kumani mwili ukazala sumani bana heri mtuje nono sisi ngaruwanona systemu ikao yinu ngiyo vanura ngu wakati wopi ya karija shindara neutralize system ritolo baki rejiseduize hawala na nrongo ikao ngarjorambi wa harumaze kampani shedara agency ya honra yezembe zinundo njema kwe manadamu ya foro hale o hajahari jusa ilirelewe ukaa valaba kandongo za kaupango abanu rango wakati wa serimo madishe ijali swali hijeti jindobi ijame dabdala ijewo ije sambi jendin ay yebanu zinde zako jasi zalwa leo yabo wako morifori juhi haukeka karja juha banu leo karutu jalu kumaningu jorifanya jema udusima bani hae yabo lazima ridirikoa rizaya ridikoa huwatu walona oleo mabangweni rione sokaza nongozinu tsinde hali ya Afrika karna ujuwara mbiloka ya 80% zamba banu za energy ya Afrika zo des aliments Europa halafu yamba leo sisi ya Afrika pia ketina mwenje ya Afrika ngarila wao hata rende za tu Dubai rende rido hula dhahabu yonde Afrika toujours wakayonde ngarma Afrika shamanzu na mbokaya waondo wanrika oleo ngwashindao waishilizana wona wanu wahembeberu warirumiyaze malini za hatu warengezende zitreto abonze wanikiwe paria hao waja warende rushitso hindu nusu ya hezensi hizo za Afrika ngwarirumiyao he strategiyo hauniki wa mnanchenye wolio kaya wangalie warengele fumvwela hao wala warengela hao shangwa kubalio waja wende wanikwa mnanchenye no ili batu sisi ribake halinu litsokoa mezi no rende hendushitso hindu hatedu ne jaisi watu la system ya mondialisation yo strategique ao zensingazi juawe mondialisation ukaya waongwa tsingorumia shaizo ndrabo weke kabati strategia mondialisation bahanu ngabo andika ngwa rumia ao zensi ili wahunde faida ya hao waodo andika ngwa tsingo hanza wabaki anteti wado paro ende patsando mapesa wado paro wesedo wandu bati paro kamrujo basa uhabahanu zensi zonga zijulao halafu zensi zo bahati mbindo kaendi weimbabalu kumanenda anjarumwe pieji hanjabo hariyabo uwandu waongwa mrumiao ngwa johu mnalo sankida ye komoriri mnyezi mwina ripwene shari rende hendushi tso hindu jeheli le orasara rakazama nyori wonao banuribe hwao yabu na mkubaluka ensiri wasiri haruma darajeka o ngasi haruma uziro yunuma hame ngomiraru ya kamili wa usikini wahe Afrika umultiplie hapardo ngasi haruma uziro wenda mnondo kabati manadamu Afrika ikawo lehongu jirejise nensi ya hai izonsi nchashi harume Afrika kao manadamu ngujirejisi yabenge komori tsokana utajiri waho binadamu rikana utajiri wahe amani ye amani serengo abo tajiri wahe komori ngondo hafi ye dini saisiso abonsi abo tajiri wahe komori ngondo hafi hauka komori si ujulo hanongo mbili de dini de amani ya hatu zanongo zozo mbili zode zanongo kao ye serikali inu wazirenge handani wazikaza shone de manyo ili wazitoe bonsi juu kamili yabo abongar joko ndarake wa zero yabo nsi sangendo yase harma situation joko kan zero ngar joka henda harma strategika ngar joka harma ze hamande zensi maskinin ku harma Afrika ikawe zozo karakterizewa ne IDH de indice de développement humain iyo harma zensi za Afrika dahi zense zinji harma simengo minane ye IDH nurambaunde indice ya development humain umbasa wahe manadamu harumanti ngwa haruma 04 a 05 haruma katika uzensizi ndwa jina isangizo haruma 07 na 09 ngazihe yao %. Siso hatundio haruma 04 na 05 harume Afrika yabwe kareno darangalie haruma katikao rikari wonohoso ni hula umandoni wazali mbabalu kumani webo yavotiwa wakaba fanya politika na Afrika ione saukaya ngwanzo wafanya strategia basaua ya maadini ya Afrika yake namradi kabla ya yokaya wa valorize maadini ya bonze c'est-à-dire ya wila na komelezani banukaya mengoni mwaze problem zilo harme komor dokaya ngari importe yo haku ngari exporte yo mbantere habo yakaya ensi karitina maadini kaoleo ngalo ala auteur yo kaende bonze de ahuziwa habo ya hansi wa tsotula mradi bahia Afrika wandria watwali ya wafanya politiki kao wakaanza wafanya politiki ya strategy ya uvalorize ze maadini zahe Afrika madini ya Afrika ukangole wao kaya leo wandungu ndio shini haku wenda warengaze meblo za shini wejanizo an Afrika leo wandungu ndao wa Europe
wenda we hulezi ndu za Europa haruwa valorizo kazi ndu zilona za mark na jau wo wakanza wate strategy andre ambakana ngarendo harumaze por harumaze duani za Afrika rendera hezeze madini zijo ulabonze mwe Afrika ili rivalorize ze madini zilo harume Afrika ye kamdungure ngo indu Dar es Salaam aje Komori shifemwa bantere hola duani rahano kamrende yakize hinru mathalani shini shije Komori yabo ya importation ya shinu ja Komori sindo kande trajet sindo kande ze freti duani na indini shando kange bido wa taxe ye aju halafu ila ya Afrika yisisiwa iliyema Afrika ya jokale mkomori wanzo mba hindubani yendea hulezekana peza Dar es Salaam yendea hulezekana peza Nairobi yendea huleja Kenya ani ya valorizeshi la hindushahe Afrika hautsahari basa uwe ila ankibahe Afrika rahano ndarado basa uwa za ankiba za Asia na Europa na Amerika haukaya mkomori ay Afrika hakansuka ya hanza mba hinduha kutsaila yangali ijohone sokari bala yeye ndabo ya ono kari bala ngena maana baha hulindusha hali shayeka onoshila shijo muonesa e maisha heli ya jokansi ye strategie ndri heru milo haikaifanywa politiki yot kati analize mbabi tiono tisomo tilungu mana makati munji ambabi tido na mbabi ye system économique na développement économique social ya he Afrika heli yensi endao parapore za zansi zindwaji na kontina dahi amfikuru kaza nongozozi tsoka zwakifu donc ubaninu pia inu sababu yanzani mwenese nukaba nwe Afrika wiyo raha karitsukiru basau ze fikra ngizo wana wasomo au kawa watsingoja wakansi ze ba hata mimi ngamfikiruka ya wana wa Afrika ongo na ilmu rahano wana wa Europa hunu mimi amsojoni kamfano wakati na ko universite sikodo somesa wana wa Shifaransa silwa somese français silwa nikakuruza Shifaransa ntitso ambe mati ne anglais ne ja ushamtso ambe Shifaransa wona la kunizinji wana hatu ori wazabanu ngarto jambo wa razabanu basi yabo ngo jonda mwana mu Afrika ho universite ngu brie karna hamba de matematiki na hizo shate Shifaransa wisho haukao wao wakansi ya strategy nga mtsingo wona bahaze textuel zibe wao ngazireduiseo ila intellectuel ani ngaireduiseo samahani ila namna ya hanzi ya Shifaransa ngashibe wao haruma taratibu za kwenda haraka zijaharma abbreviation kawata kazisulo la nararangu donc izo pia ngazila tsao deja ila namna ya he wo msomo ne namna mria ukansa redige ze dissertation ze commentaire composé za nongo izo pia rikauzo somesa wana wa Ulaya na abo sirikanda rika Komor ze bakinundunda rundu Komor donc hunumra jahunu hakausomesa wana wa hunu Shifaransa mwana Mfaransa yabo ya Afrika giona wandu wasoma shaye strategy yaba kidokaya wala wandu waritendea wanjia haruma corruption haku hata wao ngwadi waza ukabanu wetwa mayama udiahe Afrika ndo wana wa Afrika na abo mambilokaya wana wa Afrika ngwa wenji haukaya population ya Afrika wenji de mashababi donc bana 2050 ngabajofanya explosion yabo hiyo karitsujo ngarjo kaunjandabi haukaya abo kaime shaka jabasau habana hiho ngarjo karma problemu nziro yabo hiyo ngenji yao inclure Komori na we Komori singarjo ko kaharma uziro ndondo aboro no raka wisamila bita raka hunu rashemezata abahara sara wasulu 1 million ngasi 1,200,000 habitants de Sebala hau 1,020,000 quelque chose de comme ça harumaze ndinizala wanyumeni bana donc wandwasa wasulu 1 million wandwati doti ya zera proza wisamila bita na indini ambese wala kwa ta jour shao harumaye ndini afanyiwa nyumeni bana recensement isaito wangasina à peu près 2 ans banu ito au karisara sule 1 million ena mwende maone 1 million mwono wandu wafanyo hazari mwe serikali waungwa wanga na msalama one mafonctionnaire wa Komori ngwa wanga yena mwende maone mresanse morone au mresanse arme Komori wandu walona mashirika binafsia yengwa wanga parce que wani mbie kwanza ya wanga liensiende la usuni ze kriteri ngizo zinji banumba badu kumanabaha na tuenda yake ensi rimone paraporo ya sambi mwone mashirika ya bayo wakati sambi ya kayabo ne ya abua mwone namna wandu waka wa develope harmo ya nkiba wakati wa sambi ye wakati akabo mfano hadisa wakati wa ikililu paraporo nabaha mwone ze proje za tulanziano wakati wa ikililu paraporo nema hamiraru ya zali na msorenge miraru rangalie ya nkiba ya hiyonse heli ya kaya harmo madini ya ndani paraporo ya baha ngamjowo na pio kaya wabahi mbese katsundumba usiku ibidi nifanye le tableau li siseba no andu waone nifanye comparaison ya Azali na Ikililu
moneye namna rilio paraporo ya zali na ikililo namna nsi akahenda sinaurenga banuna na ukaya sambi nono amsojorenga paraporo ya ikililo nde ya mpredo ya kahumdunga riwone mbabiri sisi riwone manki emadini akabon si juo ze entreprise za balwa ye zabulwa ye entrepreneur wa jabon si juo ye situation économique heli briga ba harmaensi ye courbe croissance économique heli lio e kangyo croissant ou décroissant ngamjo wona pia ngamjolo kaya banwazali woi wabwahe kama ndo anzamdonji ngamjono kangare ndo harma situation ikao ye kakarja unda solution ban haraka ye mwanadamu ya roha yensionga mjo wone heli mwango ya tujore mwankondo kondro nde jorem donc yabokwezi sina ukamle haku ngamjo ziyaban do tsokezo nanzoni mwambie ni dokaya na mdoju okaya yemru uremensi atu handani do yudi ngorini kazentede haukawo ide yarenga mbaba lukumani ya jokom la jevayu nguna tsom hifadhi ati njo hanyoni hai shanga mumlabion ye namna e bwana wo ya jakrosh hema adinia ya tsahao shati de mwanadamu mwili haukaenge ngutsa huwa nadamu atojojatsa huwa komori pia shaka jajorenga mru mzima nguna mhafadhi ya mrejeze ankli haraka na umambia ukaya kabati apesma o harumainsi ya komori tanke kabajabira voti za haki yembabiyomba balu kumaninge bidwa ya mbilwa dojua ukaya yensi ya komori kabajafanyi havoti wala kabanoparoka apesma tanke ze voti zaro komori zila kajarejezwa heli ya hanzo ujojobaki moha mahamili mahamiraru sha ngarimla byao kaya kano paro hunda stabilita tayengu zijuoye mwinyi raere shekundishahe kwa no paro hunda stabilita na size mandamano ngazijodungia kari nauzia ukayonde mbana wayo che monsi ijoshinda itoe mwanadamu yo banwaliyo sikanza ndongozo wanaama walo harmazembo na zinu niwambie ukaya kabla rane jazia manamjozi ya wabaha wafanye jitihadi babanu wanundudu hazitsinde maha ndudu hazinde ankli si saba hawa baba hatu ambeseo wakati wa rizaya wakana nchida nchashi wakawa nazijana haku na abo washindi wakingia nasi sisirja rundu bahati rija harumansi nusu ya hatu rizawana harumansi kaonga maesha ngasi wanazijana rundu bahati ya ushinda ruhundere dungoana waori walele ebenge mitskanzani wone sembabu kaya yankli ya manadamu ketsuji mezure harumama mahaya utile afanyo ankli jaboko yo hamba ukaya mustaarabu tsimpaka mri asoma haukayari kana wandu bonsi juwa zewa hatu akaudoza lavani wandu akahangalia miji ya hatu wandu akaurilele malaho ya hatu wandu akaubasa uweko moti wandu akana lavani wakaushinda ufanya entreprise wa uzambata wala uza sima wala uza jau hatari waswili ekanga mwishao ze mzali bazimgu na mrehemu gamwishao ze baruani gamwishao ze Salim Mahamu wauze diplomu winji wa wanazijana manda sirlo nizo leo izo hata kwa jakani izo wandu wa nivo 3e na nivo ya 6e winji ndo wenda 3e harumwandu wa lelensi la pia yaboyo maskiti fuleo kale omrungu shokomoruka ya ye diplomu tintilo ihoyo master halafuri jaharmu wakatamanda unu shanga mwishawate ma ministri hate ma directeur de cabine hate wandu pia nungu tsamba docteur fulani presque wandu alokomori pia watsingwamba ma docteur halafuri jeri hundane harma situation kao ye namna rikao shindana ngizo na usikitifu harmo wa zaya ensi ngizo na usikitifu harmo wa shashi wa baki wa basa wa ensi walo na muhata leo wari wonao wamonao ni hasa nyinyi wandu mlaro mwe siasa haukako atujua bani maudu wa hifa yensi nunga joka ube handapi donc mimi tikautsa wanamar lobanu ridoka ma ideologie dokana ideologie parce que ngasi harma bwana ngarema na mtu panu azenyo hakajalata kelke suazeno ngozi lobanu rishinda nao yekati ndo wajito wano watu hanza wakubaluka ngo uona azadi shaheni asa kubaluka ngo wano mbana yinunge hunu nsuone faida yo jatse na reme mwana nyabana no mimi kanga mremano na benjaye gamjo para benjaye harme telefoni yahe ni mwambi yo kanjajibi wa jau ye kanjajibi wanizo Dr. Zile yafanya yaliyo coordinateur mimi ngamene numero ya Zile mitojo para Zile ni mwambi Zile kano we mhu wangu manzani wangu zenongo zila madeli razamba njajibi wa jau
ye kansu jibwane maandamano sina umenye maandamano ngamjua tina mvu shamkin hami minsende fano hadis ganzo namna yofanya hazi paske banu zinu hokale waje banu mbriambe ngufanyo kaya banu ngamidaminanyi shanga mduditsana na bokanjaji wajau aruma rezo sosiono na riziye ekamnunga na problemu banu yana bolt mduna pare bolt bokoma baru wanomba na nzima uneleze unambio kabo bolt zenongo wafanya zila zijana hizi zijajao ye mrujo humre maru marozo sosio ode mrika ongore mano nae banu shakuna ujambo kangore mwezi yamba balu kumanu sha bolt wafanya nai halafu kuna humsaha bokoma na nyuhojo jwa humparisa benge par intermediaire ya mdu fulani wamweleza shango johar mwerezo humsakaje nabo hamba botasingwa nzoko na harumwe maandamano no sakolpa yabo quelque part ngarjamba wanandu afanyo unafiki ili watsambaze ndongo shangwa nzoke balango ndonasi waongwa wenji vanu na yoyo ti ndongo na haribu karambo kanga bandu ikao ngwa rumo piti haru mazembana haukayata mbabalu kumani ngena ndo alo hulaba watsondaye yebanu ze information ndo alingo ni kwa zinu zolanda kosi kartsida sinai vanu andu ahahe kwa nojo jiroji soka o tsanyi ngamshinda nao kamtishilizana ngamishiao ramba ajau vanu andu alingo toaze information ni ka Abdala wandu alingo toaze information ni kwa andu pia wandu andu ala lona mbabalu kumani yewo tito hamba donc yabo ala kwa titone soka balango mbabalu kumani ngwa una faindazi tsaho mbabalu kumani shawo kwa japaroka mbabalu kumani yabo mimi tijo hanza zinu zijiro hunu zaudo fanya ze video wasi hawasi mathalan amsoja banuna takesedi yasini basedi yasini habaja unjajua hau sedi yasini aribalange zilanda bo balange mbabalu kumani shabala jahulangu jemfiltre mfano hadis sedi yasini katina zinongo hizo shamtso haba ekahu zijua ruma udhama na uparema na nyuho kinrume umabi uondo mrume wako eli mparo umabie utijabanu huminyi paske haina wakati wajabanu wahamba balo menye na yabo yankili yaho karnahe lewa hai ya utsambanga ndio na mndunga mwana ondongo harende na ingo hobanu wambe wala maenemi yabo yongar johelo kemruola zilanda bolangu minyo shaula kajajale keze ebengenga mumtsaoni nyonsi pia haina mwanadamu ulo na ndongo banu sina ujibiwa nsuhanza mraje banu yambe nsuvumba abantu paskari wonoze video nusiku nsuvumba abantu mimi njazinga ro hizo mimi kama mimi minga mine strategy yangu minga mjijuo heli ni evolio armazana ngozi nupia do maneka onga mombo Mwenyezi Mungu atike mdu jontarma balabala shami minga manzonelezo kaya na mkerat baba nungarekeza nao na mrensi wala walohula wadopo wanruede arejuo kabala walembelea kwa tina zore ndango wapo wandu aba wadodea vaturuwa inyore paska uti mabani hatu ni mriya jabanu hazidwa za magozi na indini sofke kawa njaharu mwalu batu singa sina wandu ikao batu ngwa jori poste izose oblige shati sonsi pia shake na ukirirke hamanda wala pia watsode wala onsi pia watsodea wala pia watsodea kabati exception huna besengo jamba mamadi shamika turongwa na hii bolta mbese karongwa jau dimambe seka tujibu shanga sinandu kangwa jojibu paska baba masuja kangwa nzwandu anwa joka banoti lwandu hala oche sasa oblige na singali fanya ndo paska ngaro nao kazi ngizo na faida sha na mzie sisi wasiri tido shinda na banu na indini heni joka ono mana nyarende nai sonti pia mga jalanga sina ze telefoni mga jalanga sina ze rezo nduna pare mana nyamrongoze tijota haza ngo izoko zo tukufu ziziye wahansa commission banu national yiendele yao nezo ngo zinu wandu wambaba lukumani warengo wandu wao ngwa warwawe nusiku sise kanga bwa tujibiwa na wabakine namna yone soka kwa jajibiwa shati nda haruma ze rezo sosio banu ngasibwa zimasonti pia mimi ruona jibi waliona tujibiwa sheka sati kubalukati dunga nae yabonga mnungo nae yondo za mwana mkamilifu zodo za mwana Mungu anaye zodo za mwana wa kweli yeka sati kubaluka marumba na ini kelke suweza ajiri banunga mmemani ya hangu ya ushinda namboka ya nsuku baliza nongo zile ya zitendea hauze nongo SMS ya zitendea hawandu wa siasa wanu wa SNT shayonga menemani yangu yofanya nsoblige nikensmina wakanga bunjili shahar mwemba na mjo fanye mbana ya hangu wafanye haori honda ne bazimarire mewori mremao izozo ukiri shati no jarma zele zonu warem yabo tsiminyo ndongo zinji swafi na minga mumtsahoni mzie ngawana nyasi ambao kaze maandamano rimanipilelo anga bandu wa manipiloze maandamano zinu jau yekaho no kahu manipilewa sozi ya utsende c'est pas un souci hautsa hemro amabolta umra jujo shinda mwelezanata mwelewe mregle problemu parce que awe kawe huziono
yabo timpakotso jabalozi abili banu amba mrika ngo monokanga usoni mweze nongo yabo sozi regle parce que mro langu jozidunga directement ou indirectement tendongo resolve haukasi ngar kubalio kaya ngabo janibu mbili ba mzambwana ngabo andwa siasa ngabo simaranya nabo ngar jonda haruma karefuru nzima parce que ngasara mwabana nzima sheka wewe kutsukanza ukentsione mro siasa yotso oblige kentsione naye ai kuko kano koshinda uzingaro kentsione naye shapar contre ngujojo hu representer banu parce que ngondo yambe nongo kaongo anzo zambi shakutiwe naye yoyo ukiri izo tsinongwe kawo abo ngarjo kama abo rishindana ebenge kwezi watukufu sikanzani ye direct yangu ino hema kalma yayo parce que ngamono kayanga bo babandana munji banu mimi nsina ujua leo nambe benjayo kayanga sibadzima halafundu dinjenu reme benjaye miduni munguwe handongwe kawa rintsindai par contre mjoma bani ndongo kanu si jowona ndongo banu sikatika benjaye mweshele ramba banu yokir na yoketsone soka yabo kartimba nzima izonongo mbili tofauti amjomnikani mfano wa hadith na paro ifanya bani mina musawi riparoka mwanamsho watu ambao Buhari ya Said Abdalla yendaho ofa yaho wana shamoroni yenda adungwa mbiono ndo baba bahari ya mwanamshi mimi timsutene sione sokake jakiro la journaliste donc quel que soit kaba ni maulu babalana jimeta la place ukawa jojo uza mwanamshi rahi yake journaliste est-ce que joji bando amona humilielwa harma dunia kaanga ndo soni na have kibinadamu haende harme haziahe ijomkini wakabenge baka naume shaye ende specialite yae kabja kama namoshi lafanya hazila donc hende mwende wa mdungu mimi ti defender cause yokaya wafanya nayo shamono mwanama musawi afanya video bahamba no wafanyando parce que ni bantu botitobe hamribidike mwanamende yabe wa jauja ila yabotsuka tsimana na musawi no hautsuka balwa katula karja karma bana nzima no rikarma bana nzima shayo mitsinde umwendeso etsinde unendeso yomkini hao ndongo tsono ndongo zindwaji relewane halila ridungu donc baninga jomkini habanu ni jabana na ndongo benjaye ha umraji na udi maje banu yambe ndongo namne ndwaji shaizo ndongo kaonga si harma fikire kao yomkini shihatsi elezahe maniere yangu ya hao no maniere ya shaharuma zinu za hiyonsi zinu ndongo kaonge oblige kande zenongo zambaba alukumani sina ukubali mwamechami na dimano wana mawabaki pia wajena ndongo kaonga zijo urema zile kao sonti pianga rifanyao parce que abo werema ngose doala yaboto la mhojito we utitema ske joatia la mhambo kabati change veste shake na ukiri ureme no ekango remo parem ruam prive mhadisi mwambe si wandu loba anu rifanyo mbana zinjiri juwao ze strategies zinu pia rifanyao mimi wanama na kamino bangwa juwao de kwa rifanya strategies zinji de kwa ngwa juwao rikaba anu rifanya hazi zinji wakandu wambabalu kumani banu wandu wakarja watu wabanu pia yetikanda mina do tsatsoka mina musawi karja wana banu na strategies za kindani hata wandu waura watu wa harumaze rezo sosio donc banu leo c'est normal waname kango hulanga mihunu wajue bale olando bihula eba walando bihula ya baba he mlungene ngonengene bunduka hengu wano hena mna hai haukari wana rifanya ndongo zinja bari janga sarma ndongo zindwa jina donc mimi wo muhimu wa hangu arme kandi yo no andu na resiste mina ni wabalia harma na mneka watsikoze risidurumishihe wala heni mahale kaundo walione haina position kaundo wambangwao wongo wanaoona wandu walo nao watsikoze wahifadhi wandu walo nao donc abonge wajibu mru amandami message ze hali nunidozi to abantu wakati parce que minsanza bake mru banurikoze harimaze no gozini si ukoza okangarjoka uremwa ukoza okari la tsembana yode mbano ngona tukanzani mwene seni kwezi watukufu ngamzidumbe shilani marahaba rikar mandu jana na mongo mfukare na ili rakaudunge direct yinu ngamombo Mwenyezi Mungu ketishinditsele za ufaswaha na ujira hanamna ukaheni mruya ilewe parce que obahanuye nsili yone strategy mimi na ibaliabaha vanu sema damano sangar fanyao vanu yenkodwe sedunga ngarendao shabanu tsenanga nzori done semishinzi yatsongezari wanao sinotoka Mungu tojo amba mbabalu kumaniye mwema haumbabalu kumaniye mui ye mwema zabari yenda zi yensingiyonda yengarendonda yezafanyishi handa zi yefikira hendi yekabol tule wajamba mbabalu kumanikati mwafaka yabola dhima eleza unde mana bahandi ngonja haku mimru ankiba mjuao mnja haku iho yabo wa msomo ngwajo huja wa sante na wambe wa mahakama na wambe mimi ngamjokomeho njoshinda nikomene leze nimonese nukaya ngasi harma problem
abonga mjo kazabanu na homba Mwenyezi Mungu za message zatu zinuzipartaja haku mkena twamayo ka Mwenyezi Mungu ha hejukaya Mwenyezi Mungu handi sando ngujoba huando wandu wafungwa ngwajofungulwa pia ngasara Mwezi mtukufu zedwana sonjeziwa wandu atidodu ngambabiwa na ndongo wa kihalewala ukayaze fanatikiza ukana wajuswa jao bafanya haja wende jao warende jao umuhimu lo stehila na hasonsi pia haukaeka njam stehini abo kabatsira hojojoli ngona stehi yode mbano gortsingwe tsabanu haina daraja yonsi pia yo mastehi na mastehi ndongo nkuu ikao ngejotsongeza mauduri beliane ndo banu na yoke na huje katsido tsokaleo henu jore mwakubaluka hakoza yadibe yo mastehi haukabo we hujone sokawe tsimro tsorwarilwa izo ndazino zifanyishi hobanu izo dizo mwana mtukufu benja afanyao haukawa ndwenji wakabanu wakana kibri no mwanadamu woi hashindi kelke suwe helilo wa mrao haukayinu namna yo mrao mbesha porte plainte ya hila ilangwa mrao shansu bezana mbena mnarjofanya hazi harme dossier benjae ngamdonsi banga sina wakati mwanadamu wa Yesu Jean yetsi mruo tsintimidewa shami mingani mwabianuka nukamide mruo handani kautsina hum rejeza lingoni tsina hum ransi harmemba na yahe yo ya hangu ya hanyo ya hangu narkebazima na humboshirani marahaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.